Bagesho re alamogela ditabeng tša rena tša bošegombjo le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Baithuti ba ka Lesotho ba tšhabela tlaišo ya maphodisa a ka nageng yeo. Banyana e tla thulana le Netherlands ka iri ya bone ka masa a Sontaga. Bagesho thobela tšeo di etilego pele di eme ka tsela ye. Sehlopha sa baithuti ba Lesotho ba ka bago masometshela ba ile ba golegwa ke sešole sa bosetšhaba sa Afrika Borwa seo se hlapetšago magareng ga Lesotho le Afrika Borwa kgauswi le Lady Brand. Baithuti ba re ba tšhaba tlaišo le bošoro bja maphodisa a Lesotho gomme ba nyaka botšhabelo mo Afrika Borwa. Mola ba bangwe ba be ba tšere sephetho sa go gomela gae, sehlopha se re se rata go fiwa bokhuto ka mono Afrika Borwa ka ge ba tšhogela maphelo a bona ga bo bona. Ba taolo ya mollwane wa maseru ba re ga ba kgone go ka ba bea fao sebaka se se telele ge dinaga tše ka bobedi di sa rerišana ka bothata bjo. Kgorotsheko kgolo ya Polokwane ka Limpopo e šuthišitše kahlolo ya molato wa polao wo wa mago borakgwebo ba babedi le balatofatšwa ka bona ba babedi. Kahlolo go letetšwe gore e be ka la 18 le 19 Septemere lenyaga. Le ge go le bjalo balatofatšwa ga se ba ipona molato. Balatofatšwa ka polao ya Roni Makgato wa ka Sešego ka maikemišetšo a go dira dihlare ka ditho tša gagwe. Balatofatšwa ebile e le borakgwebo Marcus Makgato, Joshua Hlako ga mmogo le balatofatšwa ka bona Amanda Makgato le Khumbelo Mapirimisa ba ile go ema tekano ya go feta kgwedi go tseba bokamoso bja bona. Makgato ke rakgwebo wa mafelo a go akaretša a marobalo le boithabišo. Mola Hlako e le rakgwebo wa dinamelwa tša bohle magareng ga tše dingwe. Nakong ya tsheko dihlatse tša mmušo Gabriel Matle le Matome Seboni ba boditše kgorotsheko gore ba be ba le gona ge Roni Makgato a bolawa ka Sešego. Balatofatšwa gore o ntšhitšwe ditho le go bolawa ka ntlong ya Hlako ka Sešego ke balatofatšwa le bona ka ngwaga wa 2016. Ba boletše gape gore ditho tša mohu di šomišitšwe go thekga dikgwebo tša balatofatšwa. I'm of the view that it is not in the interest of justice that a judgment be delivered and then stopped halfway and then require the parties to come back in a month's time to hear the other half. Ba lapa ba amogetše sephetho sa moahlodi. Ba re ba nyaka mašaledi a mohu gore ba kgone go mmoloka le go hwetša khutšo moyeng. Ebile ke na pelaelo modimo perfect timing ya hae ke perfect timing ya hae. Di 17 le di 18 le di 19 di tlo fitla ke kgalereme for more than 16 years re eme so re ka spalle ke few days. Marcus Makgato yo e le go motswala wa motšwa sehlabelo o rile ditatofatšo tše di mo amile gampe kgopolong le mmeleng. Ramolao wa balatofatšwa le yena o amogetše sephetho sa moahlodi ka diatla tše pedi. Ke bona o ka re e tlo ba fair kwešiša gore if judgment age ya 2 days and by postpone today like Friday to another month like September as arranged. Obviously it tlo tshwenya all the two families, the family ya bo accused le family ya bo victim. Balatofatšwa ka moka ga se ba ipona molato kgahlano le ditatofatšo tšeo ba lebanego le tšona. Ba tla tšwela pele go ba ka ntle ka beila go fihlela ge go letetšwe letšatši la kahlolo kgweding yeo e tlago. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC kgoronkgolo ya tsheko ya Polokwane. Dihlotlo tša go kgaotšwa ga mohlagase ka Afrika Borwa di dirile gore bontši bja badudi ba tle ka maano a mangwe a go hwetša maatla a energy go apea le go ithutetša. Gase ke yona gabjale e šomišwago ka nako yeo ya mohlagase o kgaotšwego. Le ge go le bjalo dikotsi tša go hlolwa ke gase kudu go thuthupa go diregilego ka bogare bja toropo ya Johannesburg go dira gore badudi bjale ba thome go tshwenyega ka ga polokego ya gase. Setlha sa mariga se santse se tsepamisitse seatla mme bontsi bo dirisa gase go tila serame bogolo ka nako ya go tingwa ga motlakase. Go le jalo lelapa lengwe kwa Mmakau leo le titseng leso dingwaga di le pedi tse di fetileng morago ga go thunya ga setofo sa bone sa gase
la re ga le kitla le dirisa gase gape. A re ga ba sa tlhole ba dirisa setofo sa gase ka ntlha ya polokesego ya bone mme ebile ba ikutlwa ba sa bolokesega fa gaufi le yone, go le jalo ba boetse kwa mokgweng wa maloba wa go dirisa dikgong. Bangwe le bone ba tlhalositse maikutlo a bone ka tiriso ya gase mme go bonagala matswalo a kgobegile ka ntlha ya ditiragalo tsa sešweng jaana tsa dithutupo tsa gase. Fela maikutlo a farologana. Ko parafeneng or ko dikgonyeng tsa mofatshe ke tsona tse re bonang gore ka re di best for yone. It depends on how you use it. Turn it off when you finish, turn it back on and just regulate. Setlamo sa digase sa re se diriswa seno ke sone tsela ya go bona maatla mo nageng a tswelelang a sa kgaoge. Sa re badirisi ba ele tlhoko gore se pegiwa yang mo sejanageng le gore se beiwa jang. In terms of safe storage, it's quite important that customers understand that when transporting a cylinder, it should go behind the passenger seat on the floor, standing upright. Ba re botse gape le tsela e maleba ya go dirisa gase mo didirisweng tse di jaaka dihitara. Molemo wa one motho SABC News, Victoria. Sello sa bašomiši ba diokobatši ka Mahikeng ka Northwest se wetše ditsebeng tša mmušo wa profense. Se se latela morago ga kgašo ya SABC News letšatšing la Mandela kgweding ya go feta. Dibeke tše pedi morago ga kgašo yeo, molekgotlaphethiši wa hlabollo ya leago ka Northwest Lazi Mokgoši o etetše bašomiši bao ba diokobatši lefelong leo ba dulago go lona ka renkeng ya dithekisi ka Mahikeng. Bašwa bao ba inetseng mo tirisong e botlhaswa ya diritibatsi bontsi jwa re bo gogetswe ke dikgwetlho tsa botshelo le palo e kwa godimo ya botlhokatiro mo diritibatsing. Gareng ga bona ke Tsholofelo Nawane yo a nang le dithutego tsa thuto e kgolwane o ikupela go thusiwa ka kgopololo mme a re toro ya gagwe ke go nna moatlhodi mogolo go lwantsha bonweenwee. Constitution of South Africa, Section 35, Act number 108 of 1996, which is Bill of Rights. Everybody got the right to express his or her feelings, and everybody got the right to educate. But it's a propaganda. It's a false information that's come from government. Motsamaisi wa Mahikeng taxi rank a re sengwe se tshwanetswe go dirwa go thusa bana bano. MEC Mokgoši ja ka ntse le hang a thusa bana ba ka bona go jo bo ka kgonagalang a ba agele ko ba ka isiwang teng ba lahiwa teng mme a ba etsa go lahiwa ba boela ko morago a ba ne di mmereko. Ga ba gare puso ya re bothata jono jwa diritibatsi bo atile thata mme e rulaganya go isa badirisi ba tsona kwa lefelong la kgopololo mo Mahikeng. Now, mo Northwest re na le center fela ko Taung e tla operate from November. Ko JB Max re na le state of the art se se admitang around 40 beds ko JB Max. So capacity ya teng ga e kgolo. Mara mo Mafikeng mo re tle go dirisa se ne le Bosasa building. Kempho Lepedi wa dikgang tsa SABC Mahikeng. Tša dipapadi go swana le moeno wa Mamelodi Sundowns, mohlahli wa Banyana Desiree Ellis o re the sky is the limit. Ge sehlopha sa gagwe se ya go thulana le Netherlands go tše kaone tše lesometshela dipapading tša sebjana sa lefase ka Sydney, Australia mesong ya go sasa. Dihlopha tše dikgolo lefaseng ga di je di theogela ka baka la Banyana fao mohlahli wa Netherlands a sa bopatego ka baka la sehlopha se se kotse gape se tletšego moya wa ntwa. Morago ga phenyo ya bona ya mathomo phadišanong ye, Banyana e bile sehlopha sa mathomo sa naga go fihlelela legato la mantšhana Shakeng go sebjana sa lefase dipapading tša banna le basadi. Papadi e tla thoma ka iri ya bone mesong ya go sasa, gomme sehlopha seo se thopago sefoka se tla romela ka New Zealand go nkgišetšana makgwafa le Spain di quarterfinaleng.
Ge re bua ka monogae dipapading tša PSL, SuperSport United e fentše Richards Bay ka tše 2-0. Golden Arrows e ralokile maleka a 1-1 le Moroka Swallows. Gabjale papadi eo e lego nakong ya go ikhutša ke lefela la Royal Emle, lefela le Amazulu. Pagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go Twitter ka @ditaba_, YouTube ka ditaba_dikgang le go Facebook ka ditaba_dikgang_. Gape le ka ntšha sa mafahleng a lena ka kgatišo ya video ya ka tlase ga metsotswana e 30 go nomoro ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka kotara go tšwa go iri ya boselela mo go SABC 2 le DTT. Go latela kakanyo ya maemo a boso, thobela.